Indian Constitution da yauriba machaksing miyamda thoidok khendokna paudamba amadi khana nainabagi damak Sktv bu Manipur University gi Maikeidagi Ekai Khumnaba Utlakhre Department of Law and Center for Human Rights and Duties Education Manipur University na sinduna ngase International Day of the World Indigenous Peoples 2025 ki palan thoram University asigi Law Department ki conference hall na pangthokre thoram da Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naurem Kendra Jeliangrong United Committee Manipur के President Maibon Faumai Manipur State Human Rights Commission की हानगी member ओइरंबा Advocate NG Nongyai Amadi Manipur University की Law Department की Head नाम Premanandana Maruiba Mitungnen Singh oina sarukyaki Malem Pumbage oina Indigenous Peoples and AI Defending Rights Shaping Future Haiba Thimda Amadi Constitutional Protection of Indigenous Peoples of Manipur Haiba Local Thimda Pangthokiba Thoram Aduda Indian Constitution da yauriba machak singi matangda miyamda thoidok khendokna paudam piba loinana Sktv ki beyond headlines amadi the Manipur Files na chingba program da khananai nabagi damak Sktv ki editor Ras Nongthomam da BR Ambedkar na luchingduna semkiba Indian Constitution ki lairik ama khudol tamduna Ekai Khumnaba Utlakhibani Thoram aduga mari lainana MU gi Vice Chancellor Professor Naurem Lokendran Hai Malem Pumbada Yelhomi Singi Ihokan Khalakli Indian Constitution na laibak asigi Yelhomi amadi tongan ba case singi damak matik jaba kanglon sing yatuna thamlamki maramaduna Indian Constitution bu mamutta na khangba haibasi laibak asibu masak khangbani hairaduna miyamda Constitution na kari piri haiba khangminaba tangai fade haina Professor N Lokendra na makhataki Manipur general electoral media association the constitutionalism constitutional governance important Sktv Sktv honor environment facilitation and honoring of Sktv Manipuri Ras Nongthomam editor Sktv the Maruina constitution si yang hanak se koi constitution culture ba Manipur ta hai pra hore mami ta hai culture before that there was no discussion on constitution specifically constitution discussion ta bole there is a welcome training now we are making a culture of constitutionalism in Manipur welcome training hai sa bata aduga governance by constitution governance of sarkar ai apna constitution ma ke si ko so ta tawai asi pura mo se na credit ko loi mok tabi sei taw ko su kai ta pioneering moi ba masi knowledge ko na respect of dissemination amasung promoting constitutional culture and governance by the constitutional media si true beyond headline ko se ko ni to ba ai so ko ya ba adagi Sktv khana ne ba taw na ko adu po ni an city mayam se shiri ka Sktv si moi na program On behalf of my organization, that is my TV channel, Sktv, I would like to thank every one of you and every viewers of Manipur and elsewhere in the globe, because now we are in the global village, and after the advent of internet, the new media, we are almost connected, we are in the same village. India की constitution से लाइब सिमंग नसो India की diversity से नाक पंगनी अगना लाइब diversity में हम सिंग से यामना कोपना constituent assembly दा मतम दुगी intellectual में हम मतम दुगी कोई India की leader में हम सिंग याम कोपना खनर में मतुंग दा हंजन नंगर मतुंग दा Dr. Ambedkar की मागी की wisdom schedule caste अमोइना जंगरक बा दुगी अवाना सिंग मधुगी दु करमाइना फॉर्म तो बंग नमगदगी हना हाइबा मयाम सिंग दु मयाम पुनमकी इनपुट तो यारबा मयाम नसो वेल रेस्पेक्टेड वरबा दु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खंगबा से इंडियन सोसाइटी खंगने अरे इंडियन सोसाइटी खंगबा हाइबदी इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया की हिस्ट्री इंडिया की लेरिबा तोंगान कम्युनिटी मयाम सिंग असिगी लेरिबा प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज मयाम सिंग कलेक्टिवली खंगमिनबनी अदु इंडिया की फ्यूचर असिंग ngangbagi damakta masigi constitution ase khangbache tangai phade haina haibagi wakhalon chida constitution ji popularize toraga praja mayam ga yeso mayam sinjiga khangna zamin nanaba haiba asigi phidam sigi objective sigi loina na koina masigi program chida koi tonganba indigenous rights day sida masigi issue sida khana naina baina koina admain tora
hapsabani